Elisha mo ya akwankyere Yesu Kristo be ya akwankyere tete adifo be ya akwankyere yete ye ya akwankyere nanso bintimi nkankyere wo se akwankyere wo idie se wo sanso di fi keke nipa ya de ho na me ya na be so me ya de a na me ba ya na be for ha de akodi a na ma so ne ba ya na se mama me tran fie na mi wo ya nkeye Imamo Aquaba Shronko Eba Tuma GH so na ama Obuza separate trading issues abeto dwano na mede ebeso munim se mede enyesi ye na tese mete na mede tumunim na monso wetimi enye bi enwum na se na abeto dwano se video bi trend pa social media so na video no makwese asofo especially D4 nom still na omo in the business of miracle working na tese miracles no do na eba na we there ama video ne trend say miracle na kwa fast we buy no chikuri mami enkinkan bi famam according to a year reporter abeto dwano so for penny awoda Hope Generation Ministry International and the Eric Kwesi Amponsa do na a friend computer man no waye engineer bro adwen and entiase so na engineer ne say obi ba na soro a wato mu a wontimi nkasa onti asem kra wona so na wodi brodo na tese wo kebi no akebi ama de wontimi nkasa no ye osofo no kebi no akebi de ama de wontimi nkasa na enko wie chi no brodo na no wasadi run asumu na wode share de wontimi enkasa na no kasa gure nimpe all of a sudden a boy ya shase kasa tese akwense ncheni kese yehu na so nimpe ga na ha de enya beto ye nima ya social media judges wo obi abetwe na adwen e de afa bi say fake ebi so obi tima no kure obi a che na adwen na so ensem no ebi wo mu pa metwa mu aba na me ba me de besomu Ebusha form sanso mamo akwaba piem ene day was of penny our da covenant prayer chapel e wa hasa no ebedi enkomo e de afa computer man en century for kra why amano abetuda na sofi edin e de pastor Richard Obri yeba so for ma akwaba ejoso na bibia boko iso adon boko na so na me adom me ho na so from bacho me ba se me hu sa asafuma so for ma no bia ho ye ana ewede adom bia mu e bibia nso ekoso kamaka efie boko se boko sa de ne enwrem de we de me ko makache matewa computer man be say fie numbi etwem na oye hate power Ghana ye ka sorry yes and training ko fodo na no mutai boni din na ukona sorry edi de oye sharp oh yes and training but anche na asini din ba from kakran semba kunyenu betwem man din ba from na ye tete ya na tete ye mi asa ko bo video bi a wasa yes and training for e wona asafu mu no obi e wontimi nkasa na wodi production asum no asa eyi e dia hye na no na ni pe ya cha sese wo kasa video no mi hu bi ana uhu ye no kwan ofa so yes enchenu no kwan ya tese abrante ni timi kasa no hu video ni ase anama me da sibre esa ma too much na tie for ahwefo nyina akwa babiem ama video no mahye na me hwe video no ye me nwanwa kakra ye me nwanwa also na nyame anam ne wunu asofo so aye senteni se wo hwe ye nwanwa kwan paso ana se kwan bone so na ye nwanwa we oba me ntimi nkase se ne kwan bone so okay yeah if you say me name the source crowd far so all of a sudden obo mpaye egu sa pan no eso ana bread no eso a ayaresa etimi firi mu e baaye nti me nya hu sa source no me ntimi enyina kete sesi ankase eye ne kwan bone so me hu e wo ne kwan bone eso ana eye me nwanwa e wo ne kwan bone eso
we dey mean to no video kakra ye hu ye no ye hu so wo bomba ye godoro no so yes ye hu ya ne say wa che bodom nu mienu no akebi no de bia sha brant ni nu no so resa no ahwegu na wa sade for fraction no a wo yi bi di ehye na su no de sha brant na no ho ye hu mpa bo bi e koso wo mu di bodo ni we na mu so de ne sa to abrant ni timo ka ne tons kakra bi a all of a sudden abrant ni sha se so kasa nti ho no kakra no ye hu o video no kakra be se ye nka ho asem sabe. Okay. All right. On say Yesu Kristo timi fadote atinta su ogusu de fra onifrani aniwa enani ate. Oh yeah, I'm correct. But computer man dey ya ofa bread on there ha drink kakra ye ofa bread no oba na ehwe video no o de fa na so chi o de fa na so na ono ankasa di bi ehye nanum na o de ko wura onipa no a okosa na yade no so enum yen hwa de bi wa se we nyase bi a yen hwe se Yesu fa note da bi ye di wa tutu Yesu Kristo note o fa ye ho a enya dwuma hwe enipa so hwe fie ho hwe yare a ewo onipa so chi o dware twice even a day o bada be sori no fa asafo so chi o be hu se anwea nkasa ewo na o fa pano ana oboni be ka se bread na o de fa waso chi na o de wure wonum na de koma wa nkasa unua sa in the name of insenchirane yi nti bibu sase nti sa nka obompaya say in the name of Jesus sa honhom no a eye nifraye ana asosie no ana mum no nti nka obompaya no a enya bia nti nka yare no ntimi entu nkwa na dansa ude yare afoforo esa nso koma obi a ba wo nchen se sane yade mabanya mi fie se be pa yare sa na o se mi fie na kopon fie se me ko na masade yare asa akọ na na me to ase ya hu ne se sa akwankyere oye ye di brodo fa na so echi di fa na sumu e de hye num sade ma obi no yare na wasade aka ho e de amana na ba na efi a ye di bread echi ye di bread ne poto fi no onipa wasumi efi ho eno kra onya tam pa na wo de sa akote na yi wura wasuma aya hwefi ewo nti wo ba sam yare a na wo se wo ma me efidi wo ma me fi kom yam ansana onakopon nipa wasam yare na me to ase ya kwanchere ne de ntwa kwam kra enya sen ko yesa sa kwanchere we Elisha mo ya kwanchere Yesu Kristo be ya kwanchere titi adifo be ya kwanchere ye tie ye ya kwanchere nanso mentimi nka nkyere wo se akwanchere we die se wo sanso di fi keke nipa fi nipa ya de ho na me ya na be sa me ya de a na me ba ya na be fo ha de akodi na ma so ne ba ya na se mama me tan fi na me wu ya nkeye na kasa ne ya rode ba se wontimi nkasa wontimi nti asem na akwanchere ti otibi kasa ye ne se na e fa so abaso se ya de na abrante ne de ba ye no se ekoye mpa on enya bread na wodi ko fori efi no ana wodi ko yi na sum no ana ma sansan kyene no e ba ye Kristo wose munya nka ye mpo na ma ye dada munya nka ye munya musa ye no na mi awradi nyankopon ma ye enti sa Guinness na ya sabi asofo bi num aye no enya sa nya man na mo ba ye de betu futuo de agu nipa ni so ama nipa hu se omo otumi omo ye sa nya man no ama nipa hu se omo ne otumi so ba omo ye omo de ton omo amu mo so okay enti sa de na wo ye no ye hu ni video no se ayaresa abama abrante no nanso me beti metena mafudie so akase anya bread no a computer man e de fa na so fi no o de fa na so chi fi no o de koma abrante ni di ye no ana ma ya resaba ye
sɛ krasa sa ya resada ye hu ni video ni mu no sɛ ye genuine one a e una me na ye na de na computer man e na oye na no metwase ya empire nko a betimi aba ma wo ha obi wo ho a betimi aso ano na nti akwankyere ho hia say nkofo de akwankyere keka ho na tete akwankyere hu bi say etimi piefi mu oba akwankyere ho hia pa Bishop Dako Wadimos oye crusade there hasn't been a single day papa yi say ogbon pae ama nkofo mani afura ani ate ona wano waso asi aso abie ona wontimi nkasa akasa bubafo nante there hasn't been a single day waya kwankyere preaching we are in the name of Jesus as many as you are more pa ya resha in the name of Jesus menya resha bo nkofo di mirika no mudi adanse me ba cho Yesu din no boy Yesu din no boy nti ade na bi bo Yesu Kristo din na nya oje ba ya resha ba na ebinim de omo se omo amfa kwankyere anka ho a oje ane de ema Yesu Kristo no se osoma asem no na asem ne kwasa anya de anka se osoma akwankyere enye de bia na onankopon be ye bibia obana makwankyere eso okay enti so na me de oya senchane se sada na wo baye senchane no oname ama akwankyere na je sada nipa na ba na ase no omunku hu ana ti sada ya ba so nya se de bia be sha nkom enti da nkom sha na anya de ama no enti members no ye nya bi fufuru bia amfa ma omo omo kwa ba ti sada nkomu nya nkom sha na enti onyame ontra akwankyere nko amu meka ne sa no so na nkyere sa akwankyere ye but akwankyere bu ono ma na ma usu a se eba utimi hu se akwankyere we die efiewade akwankyere we die enfiewade na no sa no nkofo dodo bia so ka se ekwan onam so de brodoyi fa na so echi aisa de fa na sum di show bi no kan bone kese ye de tutu ewade asem no kwa bone kese na ebiem so no emra kreti ase ubebo tim po ahyeda ye bi se edite nti ye mfa mra ndi no ono mo ya adwen se ye mfa emra ndi ne sa nso ode yade e ma obi unum se Ghana ha emre bi nche bi akra ontuntuni bi be ka se wonya se AC anu adru wonya AC anu adru unsa nka ye chi no nsa aba no kra to ne nsa frɛ no bisa no se fo bi a che wo so no kakra adintia because enimi se ade na woto ma nipa ye de akono no yare ye de e wo ho enti computer mind ye e tantamontu the sound ntini na mitimi mo mintafi Yesu nye de e mo ni di ne ye de ye enti computer mind he needs to be arrested yanche no wo hu niema ye bi ho no mo a wo ye no nsan a time enya mo asoro mo kase hu masem de untimi fa hu na mani so ano se se hu masem de hu mu ne di wo ye nka no wo na mani so enya mo na mo kase ansem no nti echi na se hu na mo so na echi no enokre okay but sadie we die oba se na wo hwe video no a wa wo hwe video ni bia no mo se de wa o ye no no echa se the man is out of the spirit and now hu na mu no nti wonam no ye bread na na kuta na no aya wonam ade no ye nyina aya wonam ade ni wo be ko video no mintimi mo ni di ama me hu se anyema na wo mienu ye aya wonam ade me mo nipa ni di but nipa no video ni ayo yo bi a nipa dodo anim no ko fi we ho no ko we ho fi no ko no ye ni chi aso bae chinchi nko o fi we sofu bi ono ko sa wa chira sofu o mo din o ga o ye church ambassador di chi and it is any particular person na me hu no video ni no e che computer man prophet Akosi Eric Amponsa se nkofo kasa se ye nchi no because of yes nchene no but a kind of far so a we yes nchene no se o fa bread na udi ko yi wasum fi na we man of God nti wo dia yade ni o coronavirus ba ye aye say so for nche dem ye nya ya nti anse dem obi a she dem nti e tire say yade na wo ti yade wo ho no mpo eni kwa say this is the time I so yes anse nche dey ya ewi sa social distance no ewe mfo bi nchia obi no ewe aso dem ho no sa video ya odi ba ye social distancing protocols na observe but the crowd dey shine num kra do ko na dey shine num kra mpo no te etia sa protocols no mran recessions na dey ade nti ya so ya che no yamfa sa COVID-19 recessions no bande bae no enche prophet Akosi Amponsa because ade na wo ye no etan prophet we dey for final words to drive futu bia person fama asoro because so mo ka
ade wugina won ye sa anyeme ye de ma na wo so ka se wunnia ka me ya sem ai ne de ye ka wasem ti efuto be ma ye kwa sorry ene te se akwanchire bi ebema bia na ye di chire na te se ye bi no ba cho fa so me na ye sorry nsem no eso that's na mausua mitu atiefo ahwefo nyina afo se wo ye Kristo nia hwehwe onyame asem akiri kwan Bible say me na be kwa wie ya esan se enipa asum aye won hini nti obedwane afri no kora no ho na wakwa akopa nsam ano hare ye reto wadin mu enche na nipa edadawo do ye Kristo ni this is the time eni kwan se wo ya miracle sika ye obi a obepo nankopon asem akiri kwan na Bible say seek ye God first and his kingdom and all other things shall be added unto you. And could this sanctuary and sanctuary some sanctuary no fake. Now you betimi be ade abra unto a Christonia. This is the time also shina me asem achi kwan. Fam paibo wo ha bi down so a bompaye. Wo ha bi down so a enu na me nkasa. For na me asem nante kunkuni yemu. Na nante kunkuni yemu a ehia so odifo bi e ba mo akwankere fake minkasa akwanchere ani ho akwanchere ho nso akwanchere no makopie baabi me de manwo a osi so nipa no kora no o ma sa akwanchere no ono kora no there's a question mark on him or her nti a Christopher hwe me ne atiefo nyina nti wo mfo ne ewura baabi a ya asase baabi a ewura no otu na me honhom ne basa ye ntimi emfole enkonko enkodi baabi a ewiye no ede nim kwase ne yade besa so abre ebusuafo na Pastor Richard Obriyepo a wachena dwen atufo e de account wonso o wakwenya se wadwentre efa enkomo ayedi wase no so de betudwa e we comment section na mpa chopo modia nefa ne number no meche Pastor Richard Obriyepo a ne number no e wase onhia no se empaibo nkomodie bia betimi afa number no na wafre no na ni niemu no follow yen e we ye Instagram na ye Twitter page @tumagh_. The ABM so your Facebook @tumagh. Nana ama owusa enemy thing. Subscribe if you want to subscribe here.